Isilo esilandelayo isilo uCetshwayo, bese sibuse 1834 to 1884. Inyathi kaNdaba eMpondo Zimakhenkenene. Lesi silo-ke uCetshwayo sanqoba impi, ngisho yayiqhamuka ngemuva nangaphambili ngoba kwakukhona wahlula ngisho umfowabo, wayehlaselwa nawo umfowabo naMangisi emhlasela ngoba wamnqoba nje uMbuyaze empini yaseNdakusuka. NaMangisi waphinde wanqoba empini yaseSandlane ngoba kuye kuyiwe nje lapha eSandlane. Uye uCetshwayo wanqoba leyo mpi, wayelwa impi elwa nomfowabo ephinde elwe naMangisi, wanqoba-ke eSandlane. Isilo esilandelayo leso uDinizulu, lesi-ke ngumzukulu waso-ke nami. Lesi-ke nami-ke engingena kusona-ke thina singaphansi-ke kukaDinizulu, siyinzalo-ke yakhe uDinizulu. uDinizulu-ke ulokhunge ngo-1868 to 19, uyambona ukuthi ungena ngapha, to 1913. Kwase kusondele nokuthi amaqembu ezepolitiki engene la eMzansi ngoba yayisiqalile inkolo oBaba uDube, base beyiqalile ukuyingena ngenkolo ngoba phela lento kaKhongolose yaqala ngenkolo oBaba uDube. Lesi silo-ke uDinizulu saphatha-ke kusukela kuma-1868 kuya ku-1913. Leso silo besisibiza ngokuthi uDinizulu kumathanga adabule, sithi-ke lowo umathanga adabule ulwandle ngemvula yinyembezi, uyadela wemfazi ongaphesheya wena owabona ithole lakomsweli lenyisa liguqile. Waba nesibindi-ke enqamula ulwandle elibangise esentelene lapho ayedingiselwe khona, washiya isizwe isosizini, sasala isizwe singaphethwe umuntu-ke. Lesi silo sathathwa sayolokhu sayodingiswa, saweliswa phesheya koyilwandle sayodingiswa. Isona-ke waba nesibindi, waqunga, wahamba khona kunjalo, hhayi ukuthi wabaleka, wahamba wamgibeza emkhumbini bahamba naye. Isilo esilandela lapho-ke uPhumzuzulu. uPhumzuzulu-ke yena-ke uphathe ngo-1890 to 19. Isilo-ke uPhumzuzulu-ke uyeke le besithi incwinci kaNdaba ephuza ide nejulile iziba mayeke yaphuza kweyimfishane ibuya nodaka. Imicabango yakhe ebanzi ejulile yayithela iy'thelo ezinhle. Washintsha-ke yena ngoba ube ngo-1890 to 1933, bese kukhona-ke namaqembu ezepolitiki, bese sinemicabango onayo ipolitiki phakathi. Emva kwakhe-ke kube sekuba uBhekuzulu, lo-ke kube u-1924 to 1968. Isilo uBhekuzulu ngoba sithi nje okaBhekuzulu lo, uZwelithini kaBhekuzulu, uyena-ke ubaba wakhe-ke lo uBhekuzulu. Ngoba kuthiwa ubani kabani, cansi abantu sekuyabantu. Ngisazongibona ukuthi mina ngubani nokuthi ngazi ningasaphi, sekhona nje isikhathi masisaphila kuningi esisazocobelelana khona ngoba nani ngiyalufuna ulwazi leni. Okunye kufuneka ningakukhohlwa bafethu, uma kukhona umuntu one-content ethizeni esibhalele, into eyenza singawasho ama-email address ethu ney'namba zethu ukuthi asincence abantu ukuthi abagijime beze kithi. Sifuna umuntu ukuthi siyakwazi ukuthi sikusize ukhona khona lapho khona. Bayazi abantu abasifonelayo ngoba khona izinto ezibucayi ey'dinga ukuthi uze ufike kuthina, kodwa asincenci abantu ukuthi wozani wozani ngoba siyibonile yonxenxa abantu ukuthi ibaxakile abantu. Ake ngiqhubeke nayo. uPhumzuzulu-ke u-1890 to 1933, incwinci kaNdaba bese ngichazile. Isona-ke ngathi khona la engiphambanise khona, isona-ke isilo elokhungile lapha. u-1924 I mean ngikuBhekuzulu manje. Hey, sorry guys, I'm sorry guys. ngikuBhekuzulu 1924 to 1964. Inkunzi edlule ngodumo kwabasemsizini yaze yasengwa nguChester eChesterville. Inkosi-ke le bese ngiyiphambanisile eyayithanda ezemidlalo, yaze yabungazwa uChester laphana, owayephethe eChesterville uChester, ngoba inkosi yayihamba leyana iyobuka ezemidlalo. Emva kwaBhekuzulu-ke kube sekuba isilo-ke esisanda kukhothama, uZwelithini kaBhekuzulu. Lo kube u-1971 to 2021, uMdlokombane
uMdlokombane Vukudla amadoda. Ngicabanga ukuthi abantu bayamazi, ngeke ngithi lokhu ngimchaza kakhulu ngoba usanda kukhothama. Abantu bayamazi kakhulu. Emva kwakhe-ke kube sekuphatha-ke iSilo uMisuzulu. I cannot mention a lot. Siyamazi sonke nje, ngingase ngiqambe amanga. Indlulamithi yamakhosi akaZulu, siyawazi nombango wayo futhi uhambe waye enkantolo. Ukuthi kufike-ke into yasenkantolo ayiqali, naye ubaba wakhe umlando uyayiphinda. Naye ubaba wakhe kwafika isikhonzi senkantolo silethe incwadi, ngoba kwakukhona abangasafuni ukusuka esihlalweni. Angithi wayebanjelwe ngoba wayemncane, wasithatha isikhundla eneminyaka ewu-21. Sibonge-ke ukuthi iSilo uZwelithini sakwazi ukubusa iminyaka engama50. Asikho-ke iSilo esake sabusa isikhathi eside njengalesi, asikho. To compare neNdlovukazi yamaNgisi, nayo ebusa isikhathi eside, le esanda kukhothama, nayo yiyo ebusa isikhathi eside kakhulu. Lokhu kokuthi excuse, kufika incwadi eqhamuka ePhalamende noma kubaphathi bezwe, akuqali nakubaba wakhe iSilo esikhotheme kwenzeka lokho, sebefuna ukuphikisa. Kwakukhona ngisho umntwana wakwaPhindangene, umntwana uMangosuthu, bafakaza ukuthi hhayi kahle ningalokuthi. Kwaze kwathi kuzama ukusuka impi, sakwazi-ke ukuphatha lesa Silo, iSilo uZwelithini, kwaze kwafika ukuthi size siqine amadolo ngoba sasisesincane kakhulu. Abantu-ke cansi sebekuyacaca-ke ukuthi kusukaphi into kaZulu ibhekephi. EkaMisuzulu-ke indlulamithi yamakhosi ngeke ngiyichaze, sisephikwayo namanje ngoba ayi isaliywa, khona abasayilwa futhi esingeke sisho ukuthi ba-right noma ba-wrong, ngoba phela into uma isisiwe yinkantolo asikwazi ukukhuluma kakhulu ngayo. Ngicansi ngidle amaningi esakeni, ngicansi ngichaze, ngiyacela bakithi, ngiyacela uku-correct uma kukhona la engibheke. Ngicela abantu bengixolele uma kukhona la okweqike khona abanye ngephutha. Nami ngeke ngize ngikwasi konke, kodwa bengafuni ukukhuluma kakhulu ngabantu abebeba amabamba bukhosi. Bengafuni ukugxila kuleyo nto, bengifuna ukugxila kubantu abebegcina kuyibona bebekiwe ukuthi bebe iSilo. Nobani nobani unelungelo lokuthi engilungise, akukho ukuxabana lapho sisuke sakhana siya phambili. Ngoba umlando-ke sonke nje siwuthola ngokuhlukahlukana. Abanye bazongibuza, ngiyazi nje umbuzo wokuqala bazothi ukuphi iSilo uSolomoni lana. Manje uSolomoni uyena nje uSolomoni kaDinizulu. Uyena lo esimbiza ngoPhumzuzulu, uNkayishana kaMaphumzana. Uyena-ke iSilo uSolomoni nje leso. Yiso lesi sasihambe siyobuka ibhola leso Silo leso. Ngicansi sekuzoba nzima-ke ukuwubuza lo mbuzo uma uyibukile yonke i-episode. Siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Ningakhohlwa uku-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Siyabonga kakhulu.